king Banala Misa, ing kapiastan ning tagumpe ning Banala Cruz. Pakiabetala po king kiyakatamo kapag masusyan king Banala Misa ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan daring makatuki, Parish Pastoral Council, Catechists, Crusada Group, Children of Mary Immaculate, Knights of the Blessed Sacrament, Paris Youth Ministry, Purok 4, Purok 5, Purok 6A and B, Herminio and Lynette Nucum, Kingkarelang 36th Wedding Anniversary, Encarnacion Intal Garcia, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan Dareng Makatuki, Abigail de Guzman, Sander Baltasar, Eliza Sunga, Maring Bondok. Para king personal akayadwanan Dareng Makatuki, Jenna Nikdao Ko, Wilma Hirao, Catherine and Tristar Soto, Christine Sotelo, Giancarlo Tubig, Herminio Lynette Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Demetria Canlapan, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gokwenko, para king ligtas sa pamanlakbe ng Esther Alice Espino, para king malagwang kapaldanan Dareng Makatuki, Jennifer Soriano, Abo Anwil Rafael Sampang, Roma Jean Alvarez, Zenaida del Rosario, Remigi Mateo, Susana Sotelo, Leticia Castro, Oraya Yuna Soto, William Oy, Florino Torres, Albert Songko, Jeffrey Johnson, Natividad Buwan, Jet Castro, Joan Pamela Nang Sison, Adelaida Manyala, Rene Santos, Jacqueline Nedercott Sembrano, Father Edwin Belay, Eladora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ron Engersol, Ricardo Nogoy Sr., Baby Shaina Lorraine Hope Matito, Basilica Binuya Quesada, Angelo C. Kison, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Bitug, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanggang kapainawan ding kapatatamong mayang unabye, Abilino Dizon Suba king kayang 4th death anniversary, Marina Kapati Suba, June C. Suba, Johnson Oyo, Cesar Umali, Mario Rosel Peña, Amador Sita, Claudita Tolentino, Godofredo Jesus and Anita David, Soylo Seperina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sikat, Arnel and Peter David, Enrique P. Capulong, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino N. Asuncion Umlas, Luciana S. Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Inkia katamo pong midawn kin sakripisyo ni Banal a Misa, Reverend Padre Deo Gracia, Care Deo S. Galang. Talakad tamo po at makyabe ikanto, indalit a pamuklat. Kilagyoning igpam, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ang Ginoo manatiliya kay kayangan, At kaya ka ang tinurin. kapatat kay pataring atlong misa tamo kay Triduum, kay be kang Father Conrad Flores at kang Father Christopher. Pasalamat tamo king Diyos, king grasya, ning karelang pamanantabe, king kiyatang pamagsadya, kagum darang kaya betang mo karang bisitas at komunidad ng San Antonio de Padua, ng St. Joseph Chapel, King Clark, ading King Our Lady of Lourdes Chapel, Kendeca, King Yatang Parokya ngeni, betang pasalamat, King Tagumpen ng Cruz, Kimbiatamo, King Tagumpen ng Cruz, Kimbiyan ng Kristo para king kaligtasan tamo. Siyempre, natural kaya katamo, iwasan tayong krus. Hindi mo bisang magkasakit. Hindi mo bisang mibabayatan. Dapat ating panahon, kailangan tamong usanan ng kaya krus. Tanggapan ng kaya tamong mabayat ang pagsubukan. Pantunay ang kaligtasan, ipasyag kaya lugod at katapatan kay Diyos. Karing panahon, may kasalata mo, isyan talat pa yung gulutan, nagkakata mo pamagkulang. Itangan po. Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen,
Karen sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatid, hingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na tamo, king pangapatao daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Manalangin tamo, kanakantala po tisipan, nagkakatang panalangin at intensyon king misa tamo. O Ginong Diyos, ning katapatan, parati kang makakiling gumulot, king pamanalig mi keka, at pamarsalanan da ka, karing dewa kan keti king yato. Ginong Diyos, ipakit mo kaya kami, ing mangabos ng ulaga ning kasakitan. Ibigyan mo kaya kami ing pamisip ng Jesucristo, bangkeng lubos makapagsadyang maging ganap a Kristiyano, kabilugan, makatagulaling kaya ka at karing kaparaming tao, lipat ning kaya kaming kasakitan. Dinan mo kayang tetagan, tuki kaya kabaning dalan ng Kristo ang anak mo, mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Amano. Pamamasang ipot, king libro ding bilang. Kabang dalan, ding palipi ng Israel, detangano ning pangay nipan. Bubulong la,
laban king Diyos at kang Moises. Bakit tinwan mo king ibat ka ring Ehipto, pang mga mate keti king disyerto? Anong no alang apangan ni Ayunong? Sinawa na kami kaniting pamangan alang lasa. Anting parusa, inginu pepabalyang mga baksik aubingan, pusal ning balayan. Amenoktok karing tao, inyada ka na ring mga mati karela. Kanita ring tao, ninapit na kang Moises at ngara. Di kasala kami king ginu at keka. Manalangin ka king ginu, bang inakono reting ubingan kaya kami. Inya may nalangin niya yung Moises para king balayan. At ing ginu nga anak ang Moises, gawa kang metong mabaksik a ubingan at ibili niya king metong andang. At nung ingninuman matuktok at lumaway kaniti, humayap niya. I Moises ginawa niya pinmetong aubingan at ansu. At pinili niya king metong andang. At ninuman nilukluk, ni tuktok ubingan, alinawe king tansung ubingan, pinayap niya. Ing amano, ing ginu. Salamat, King Diyos. Eyo kakalingwan, ing dapat, ing ginu. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makiramdam ka, o balen ko, ing kakong tuturo. Itingid mo, ing kekang panamdam, karing amanong kakong sabyan. Ing asbuk ko, magsalita king kapamilatan ing talinghaga. At ibulalag ko, ng lihim maaral, amelihin, king milabas a panahon. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Inyang atinang pihipati karela, ing aliwa kanita linapit la kaya. Nga magbalik lalog at taimtim sini sila. Aga nakara king Diyos sa ing talapanwa. King Diyos, akakatas-katasan, yung talapagligtas na. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Dapat ing amanong kiskasda, pawang kalaraman. Pamagkumari, ingatsu karela. Uling ng pusura, ela tapat kaya. Ilamurin, tinupad, ing kasunduan kakaya. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makanyan man, ing Diyos, ang mapaglunos, patawaran nala at kaya ng kinabus. Maralas ng pipigilan, ing kayang wa, at ing may kakalokon, kasbuno. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasa ng iba't ng surat ng San Pablo, Karintao, Pilipos. I Kristo Jesus, bistaman at sukaya yung panga Diyos. Makanyan man, enahinang kaminan yung panga panteging Diyos. Pagkus linubas na yung kayang sarili, yung sablang kamalan, at kinwana yung aske, ning meto nga aripan. May kiwangis siya karintao, at kung pamakiwangis na karing tao, nagpakumbabayang magit karing sabla, at maging mapamintuya ang kaking kamatayan. Ang gaman king kamatayan king krus, purinita, king Diyos naman, pepay gitning emunano, at tininaning lagyo, amiwigit karing sablang lagyo. Inyaging lagyo ng Jesus, sukat lang siklaud ding sabla, ding karin banwa, ding ketiging yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat ang ipasyag, king Yesu Kristo, yung ginu, king kaligaya, king Diyos pa, king amano, ning ginu. Salamat, King Diyos.
Talakad tamo po ban parangalan in maya pabalita. Itamongan po, sa sambanda ka, Kristo, at layon pupurian. Pauli ning banal mong krus, inatbusme inyato. Ang Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, antimuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, alapang menukyat king banwa, subali mo ing anak ning tao, at tini pa ibad banwa. Alam, anong makanano na yung tinas Moises ing ubingan, at ang suking disyerto, makanya naman sukat itas ing anak ning tao, panino mang maniwala kaya, mikabi ang alanganga. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos, ketiking yato, binyene imbugtong ng anak. Panino mang maniwala kaya, kaya mateno ne mirinan niyang biya langanga. Uling tinubod na ning Diyos ing kayang anak king yato, eban atulan at parusa ring yato, nundanan miligtas siya ing yato, kapamilatana. Ing may pabalita ng kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpa, paring anak, paring banal na Espiritu. Amen. Ating nakamungkutang kaya kayo po. Nano na mong gewa mo, king lagyo ning lugod. What did you do for love? King miyaliwang paralan na sabi tamong malugod tamo. Pero nano na mo yung gewa mo para palkit mo ing tunay kang malugod. Misan, yung kakatamong Santo Papa, Pope Francis, tinatang niya keti Pilipinas. Kanita kayong mintay kayong UST, at karin at chulrenda kalakayanakan, estudyante. At atin niyang makasadyang homily, atin niyang makasadyang pamigunam. O na yung bayo misa, bayo homily, ating bala mo program, ating linapit meto ngayanak. Ing lagyo na Giselle Palomar, metong niyang magpalimos keng dalan. Metong niyang pong street child. Karetang anak-anak ang magpalimos keng dalan Manila. Kitna na Santo Papa dinenan ring Mike. Nga na, why does God allow children to suffer? Santo Papa, o ba't ing Diyos, pabusta nung magkasakit deng anak? Kikitang anak. Kitang na. Wala mo itakukutang kuwa deng anak. Ilang magkasakit. Kikyakiya. May nga pakyakya naman Santo Papa. Okay niya, kalangan pureta ka tsukay UST, ganita nga tsukay Santo Papa. Nito ko nang itang program makaschedule. Leko na ni Santo Papa itang kayang homily. At pek ibataning anak at pek sabyaning anak. The Pope abandoned and gave up his prepared speech and homily anak. Certain realities can only be seen through eyes cleansed by tears.
Kaya na po nitang sinabi ng Santo Papa, only the eyes washed by tears can see clearly. Potang ding mata mo kano, may was laking luwa, keng kakakyak mo. Uling kikyak ka, mabasa ring mata mo. Mawawas na rin mata mo keng luwa. Sabihan ng Santo Papa, masakagit mong masalese. Uling kinyakan mo na, tengisan mo lang. Actually, yan naman yung kukutang ko kang Edwin nandin eh. Misan po, minta ko kay ni King Clark, Bengi. Alas 9 na ni Bengi, tsula rin paunakan ko, tinimbala kay ni Domingo. Kaya ba't mingmengan sabi ko, mag-birthday tayo ito kung paunakan. Kapagkapen ko lang parang paunakan ko kay ni Clark ako. Tigi ko po kape kami po rin ang paunakan ko. O ting makalungkot po, alos alas 9 na ni Bengi, Domingo, o tati po nga magtindang lemon, magtindang papaya, magtindang saging. Anak lang po nga natin. Sabi ko, ay lugo, maglele kayo po, tarago, paralis na kayo kasi ako kakakit. Sige na po, sali na kayo po, kada. Anak lang mga lati. Alas 9 na ng Bengi, lilintik, mumuran, mabawasala rin anak. Ako kaya sarili ko, o tatsula rin anak kita. O tilang magtindo. Antoreng matuado. Antoreng pengarido. Ninong bibiya karela kareta titindado. Ninong kukwa karetang perang panakitando. Ninong miutos karelang magtindala ka rin at magpalimos lang alos. Malunos na ko po nga din. Ako okay mo po siguro kaya taging St. Joseph. Kaya baning misa tamon Domingo. Magtindala po. Sabi ko, maswelo ko, magpalimos na nga, nakatis, magtindala. Pero ngayon, mga paisip ko, hanggang mga nitang oras, deng anak mo rin magtindang mga nita. Antoreng pengari. Antoreng matuwa. O taliway lang magtinda. O tiyarap na rin anak. Ngayon kayo may bukong kumyak kitang kabila ng mga nita. Sometimes, our tears can be our prayer. At yung panahon ng kay, mga pakyak na kamo, at itang luwa mo, ay mo asabing tsukem pilubluban mo, but your tears can be your prayer itself. Nang kaya kang luwa, yan naman, nang kaya kang salita, nang kaya kang puso at kaladwa. Because there are tears that no words can express. O tangyan mo na apasyag, nang kaya kang pilubluban, ing luwa, palwal na, kimpanalangin. A woman anointed the feet of Jesus' feet with expensive oil, and washed them with her tears. Alay man sinabi, pero kikyak iyo, huwasan e bitis Jesus. Mitbong kapasalamatan. Yung kayang panalangin, alay ang sinabi, pero itang luhana. Yan ang panalangin ng kapasalamatan, kapatawaran, tinggap na King Diyos, King Biena. Kanita, King Genesis chapter 45. King New Testament, at ibong Joseph na, may gintata ng Jesus, kay Tiyato. King Old Testament, at ibong meto nga Joseph, the Joseph the Dreamer. Ini, bunsuya, paborito na yung tata na. O nang uling paborito na yung tata na, marilyala kaya rin koya na. Yung koya na yata, labilang meto, muling labilang adwang may kakapatid. Si Joseph, uri din paten, din wali na, uling kapatid na, uling favorite ng tatang na, paten tayo na ito. Igseda na po ketang kaya, ketang kulkul, ketang balon. Diba't sabi ng Ruben, tang meto ka rin koya na, tayo papaten, makalunos siya nga na. Pisalita niya mo nga, pisalitin kapatid na, pisalitin ka rin ang dadala na merchants, dela de Egypt. Rugo, may ginyang slave king Egypt. O nang biyasa ya, king sukulan. Balo ng basa ng paninap. Niya sabi na, Joseph the Dreamer, interprets dreams. O dyan nga balo na yung hari, payaws na ng Pharaoh, payaws na yung nakayan nga na. At ito kasing paninap, dahil din dyan ng marakala ministro, kanako. At ito nga papaninap nga na, 6 lambakang mataba,
ang pong anam mabakang payatan, anak kayong buri sa bendeta. Diba? In-interpret niya po Joseph, anak yan mo, itang papatendang anak. Buri na po sabihan yan, paro, nga paroon. Ita pong anam abakang mataba, o reta po retang anam mabanwang prosperity, ng dakal, maswerte, dakala danum, dakala ani, dakala grasya, king Ehipto nga na. O nang tapong anam mabakang payat, ilaretang susunod ay anam mabanwang danop, salot, sakuna. Marakala dumanop, dakala mga mate, kay kakaluluan. Kanya yung advice ko po kayo, in-advise niya pa yung hari. Kaba po ating anam mabanwang maswelo, manipunta mo po. We gather grains. Magleletan da kaladanong. Banta, ta dumanap kaya kay Egypt. Milyaripin po. Menipon lang da kala trigo, abias, prutas, pamangan. Apon danong, banyan tanditang nitang anam mabanwan danap. Tudo. Anya pining pero, ane kaswelo, gewa niya pong administrador ng Egypt, ining anak ka, pisa leader ang kapatid na. Bali po, at pong very enigmatic image ka rin. Siyempre, managerya po Joseph na, yan, gawa ng administrator kay Egypt, kaya ano kadakal dahil makapila, mangyad lang ayuda, mangyad lang relief, meranop la rin kelwala ng Egypto. O nang ikoyat, Joseph, yung pong administer, o tikit no rin kapatid na. Kaya kapatid ng alang marine, puri din paten, kaya ba't kayo misali dyan? Makapila lang, keng relief, keng ayuda. Siyempre, nung ako makapwesto na ako, balikanan ko rin kapatid ko yan eh. Siguro nung ako, pasukol ko lang. O ikaw pa din ang abias, o kaya trigo, ikaw pa din pamangan. Pero bali po, nanggewa na, pepayaws na lang. De kilala. Da balo yan, kapatid na. Antay tatayungan. Di ko, pandunan. Da ko dinan, nung tuki tatayungan. May akola po. Balik na dadalading mato, ay tata na. Ba't ano po gagalgalan, o balada, pasukol na lang. Ba't payaws na kayong malating kwarto? Ba't na, ako'y Joseph, yung kapatid yung pemisali. Ako yung kapatid yung buring patenan. Aswelo ko, mabipay tatanga. The tears of Joseph upon seeing his father and his brothers in Genesis chapter 4. When Joseph could no longer control himself before his attendants, he cried out, "Have everyone in the body live by presence." Pepalakwano rin da kalataw. So there were no more with Joseph and made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him and the Pharaoh household heard about it. May nangis siya. Di nagulgulya bagit. Uling kaluguran ni tata na at petawaran o rin kapatid na. Nanggewa ng Jose kay lugod na, Joseph kay lugod na. Petawaran o rin kapatid ng pisalide at penasakit de. Yan ang gewa na king lugod na. May nangis siya wa, pero tangis sa rin masakit laman, tangis lang lugod at kapatawaran. Medo pa pong hari, lagyo na aring David. Atin niyang metong kapatid, atin niyang metong anak, yung lagyo na Absalom. Dapat yung Absalom yung mamalit kayo. Unang yung Absalom, anak niya pa mo, rebelde na eh. Biro mo anak din ng hari, mamalagwayang maging hari. Meglid yung kudeta. Anak na yung hari, yung mamunang magkudeta, kantata na. Anya din sundalos, penintunde. Pero penabili ng tata na, kay 2 Samuel 14:25. Nga na, beware that none that touch the young. Yet tatagkila ng anako. Ang giyang pang rebeldiya, ang giyang muri na akong paten, yang bisayang magkudeta, paano sa itin ng anako nga na, yung penabili na, kareng kayang sundalos. Pero kanitang may kalabanan, Absalom eventually rebelled against his father and was killed in the battle at Ephraim. Meteya po yung anak na. Bali po, ari yan ni ari.
hinagulgulya, menyakya. Absalom, Absalom, Absalom. Ot mete ka, mapanang ako yung mete. Ot pete yung ako, mapanang ako na yung pete yung. Ikitse po yan. There's so much love in the Father. May kasalay ka, anak na, wow! Uridem patende sundalos. Apatete. Pero itatana. Ang giyang hariya, ang giyang penasakit din, anak na kang gawa na. Naman po, biryanan, ing manasakit siya, lalo na yung matay yung anak na. Maupaya yung anak, maupaya yung tata, maupaya yung hari, pero kalugod na kay anak na, maging rebelde, kaya iting lugod, iti masakit, pero iting magligtas kay katangan. Ang giyang itang babae, masakit siyang anak na, ing babae ngayon ni, paralampuya, kang harapan ng Isus, mga pakarineya, unang iya Israelita, she was a Greek, and Syrophoenician by birth. She begged him to drive away the demon out of her. Nga na ning anang Isus, kung yan naman ding anak na, dahil mapakaran ding aso, kaya pamanganda rin anak, kasakit po ita, makapipakarineya, yung babae, unang masakit siyang anak na, buri na yung mipaldan, mipakarineya, ede pakiramdaman, palakwan de, ede burisopan, sabi ng Pang-Isus, ede naman ibiging pamanganda rin anak ka rin aso nga na, kasi po, aman ng Isus, the children of God, eventually, karetang panahon na ito, retang Israelites na. Pero lalo po, sinakabiyag yung harap ng Isus, even the dogs will be grateful for the cubs that fall on their master's table. Nagyampun na yung aso. Matula na lang kayong mga nabong bubog, mugmug, kayong lamesa ng Panginoon. For the love of her daughter, she can take humiliation. You will beg, you will kneel down. How far can you go to save your child when my tears are my prayer themselves? Potang manangis ka, idahon mo kay Diyos. Potang manasakit ka, uling malugod ka. Potang buri mong patawaran dahil ang may sakitan kaya ka. Iting lugod ng Diyos at siyo, kim puso mo. Iting krus, kimbiya mong masakit at masakit. Even Jesus shared these tears. Balo yung Jesus kinyak ya. Mi pa ko kayong krus Jesus, emang kinyak. May musa niyang krus Jesus, emang kinyak. Bitbatan ni Jesus, emang kinyak. Pero kanitang mete yung kakaluguran ng Lazaro. The tears of Jesus brought back life to Lazarus in John 11. When Jesus saw her weeping, Martha was weeping, and the Jews had come along with her also weeping. He was deeply moved and troubled in spirit. Where did you lay him, Anna? Come and see, my Lord. And they replied. And Jesus wept. Ilan niya po kayo ni Jesus, mo kinyak. And naman sinabing, Jesus cried. And Jesus wept. Jesus, may nangis siya. Mo itang, may ngapalwa ka, may touch ka, kay Alben Mont TV, may nangis siya. Ba't sabi na rin, Hudyo, see how much he loved him? Kaluguran ni Lazaro. Potang babasag niya po yung ebanghelyo ngayon pwede yung adwa yung pronunciation, lawen mo. The same word, kay Kapampangan. Lawen mo. Kaluguran ni Lazaro. He's a friend of Lazarus. Pero ngayon may nangis siya. Nga na rin Hudyo. And kaluguran best friend ni Lazaro. Sinabi na, kaluguran ni Lazaro. He loved his friend. Which is the correct pronunciation? But for me, when Jesus cried at the death of his friend Lazarus, the tears of Jesus brought Lazarus back to life. They were tears of love as a friend. Tears are not signs of weakness. Tears have nothing to do with our weakness. And the absence of tears, that does not mean that we are strong. Porque kakikyak masikan ka, to ito. Kota niya kakikyak. Uling mo, bagyong tanggapan. Ing lugod mo,
king kabilyan. Tears are nothing to do with gender. Nagkasal, o kikyak ka? Wala mo kalalaki? Wala naman pong panlalaki, pong pababaeng kiyak. Because tears are not female or male. They are no gender. Because tears are human. Ingluwa pang tao. Maniwala ko po, the deeper the love, the deeper the pain. Putang mas malalam yung pagmasakit mo. Kung sabihin yung pagmasakit mo, mas kaluguran mo. You won't cry for anyone you do not love. Emo naman tangisan, ingay mo kaluguran. Emo naman pagmasakit, ingay mo kaluguran. You may be hiding your tears for so many reasons, but if there is one thing I'm sure that you have love, you will see the glory and the triumph of your cross. Kita mo pong tatangis, uli ning sakit ning biyata mo, karing masakit na kaluguran tamo, o kikata sakit na kasakitan. Ing lugod ay ti, akakita mo, karing luwata mo. Iting tagumpe ning krus. Ting dakalalwa, king harapan ning krus, karing manalangin. Akakit ning Diyos, sandita mo kalupa na. What did you do for love, O God? Ika Ginoo, nang gawa mo para kay lagyo ning Ginoo, king lugot. How about you, O God? What did you do for love? Nan mong gawa ning Diyos, king lugod na. At suya king ebanghelyo tamo. John 3:16. For God so loved the world that He gave up His only Son. Nga na po ning kapampangan, uli ning lugod ng emunano ning Diyos, king yato, binyene, ing kabubugtungan ng anak. At di po metong kanta, parati kayong kakanta ini, pikanta-kanta ke, matuwa ng kantang 1975 kan Jack Jones. Title na po, What I Did for Love. Nano yung gawa ko, kilagyuning lugod. Look, my eyes are dried. Malangino rin mata ko kayong kakakyak. The gift was not ours to borrow. But if it only ways you knew, I won't forget what I did for love. What I did for love. Gone. Love is never gone. As we travel on, love's what we'll remember. Ganitang talwin ng paragraph. Kiss the day goodbye and point me towards tomorrow. What we did, we all to do. Won't forget, can't regret what I did for love. Eko kalingwan, eko pagsisyan, ing dapatan ko, king lagyo ning lugod. Itapong lulugod, yang mana sakit tamo, mga pangarine tamo, panyiranda ka tamo, dakatampa ulagan. Eko kakalingwan, eko pagsisyan, ing dapatan nyo king lugod. Iting tagumpe, ning kiyakatang pagselebran at pagpiestan ngeni. We adore you, O Christ, and we bless you. Because of your cross, you have redeemed the world. Sa sambanda ka, Ginoo, at pasalamatan, ulin kaya kang banal na krus, linigtas me, ingyato. Jesus triumphed with His cross. Migtagumpay Kristo, king kayang krus. Ingkutang ko po kaya kayo't panalangin. Your triumph may be experienced in your own cross. Panalangin ko po, ikay mismo kareng krus at dadalan nyo aldoldo, yasanang pagmulan ning tagumpeyo, kalupa ng Kristo. Kilagyo ning igpaampo ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo king Ginoong Jesucristo para rin kailangan mamusan karing karelang krus, kagulutana, at ating kamalayan at kusang loob, tingagampanan dayti. Natapong magnanalangin, Ginoo, kapamlatan kaya kang krus, inatbusme inyato. Itangan po. Ginoo, kapamilatan ning kaya kang krus, inatbusme inyato. Para king Santa Iglesia, mipapako king krus, karinda kalabansa, ipasakitan, malilibak, pagdudan, siralub at mapagal, nga tamong manalangin. Ginoo, kapamlatan kaya kang krus,
inadbus me ingat. Para ka rin kapatid tamong daralan kasakitan, maliligalig at sugatan na katawan, mapaitalub asusugpo ning lungkot, nga tamong manalangin. Ginoo ka pamilatan ni kaya kang krus, inadbus me ingat. Para ka rin masakit at talanang pagasang kumayap pa. Para ka rin daralan kasakitan, karing mga kabang bengi at maplas sa aldo. Para ka rin masakit ang makarayo karing karelang pamilya, nga tamong manalangin. Ginoo ka pamilatan ni kaya kang krus, inadbus me ingat. Para ka rin may bating karelo ing sablang bage. Para ka rin grupong miyugse iba't ka rin bansang karinanda. Ding mitabi ka rin tuknangan da. Sikwil ding sabla. Para ka rin asod puning malungkot, nga tamong manalangin. Ginoo ka pamilatan ni kaya kang krus, inadbus me ingat. Para ka rin tatakot king lapit ning kamatayan. Para ka rin mabayat a sakit, ang makibalo king karelang kabilyan. Para ka rin anak ka atyu king bingit ning kamatayan, a kailangan gumulot king karelang paing tunggulan, nga tamong manalangin. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong papagnasan. Ginong Yesus, pisanan may krus at mete kababona, at balo mo ing kabaldugan ning kasakitan, udi ning kaya kang lugod kaya kami. Lumakad ka, siping mi, kailangan ming mamusan, mabayat a krus, at pagkaluban mo keng ditak muman, king kaya kang tetagan, at atokyan da ka, o ginumi, manggaman, king alanganga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo kapatid, bandeding katang daon matanggap na harapan ng Diyos, pang may payang tutok. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ni kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo mananasana iting sakripisyong misan dinaon king krus, panila ko ing kasalanan ng yato, ikabus na kaya ngeni king kaya kaming kasalanan. Itiadon may kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin. yat na yun ang puso yu. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin noig pa, Diyos ng langang at lubos maipaya. Biriyan mo king yato,
Dapat yang miligtas ka pamilatan ng dutong ng krus. Ing dutong na may ngabog yung tao, meging dutong niya naman ning kayang pamagtagumpe. Nung may bating ingbiye, karin mo naman may balik kapamilatan ng Kristong ginuta mo. Kapamilatan da ring koro, ring anghel, at ding sablang upaya ning banwa, pupurian da kat sa samban, kikiyakang ligaya. Makisaut sana, ing siwala, mi king karela, kambening pamagyabe mi, king dalit ning karelang, alangtok ng adalit at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, kulinita pagpalalampumi pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyal lang katawan at daya ng ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubging pamaylasan at kamatayan, iwaning tinapet pe pasalamat siya kay ka. Piraso na edwinyene karingkiyan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan na midawon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis ko siya bayang pepa salamat kay ka. Binyan ng kalis ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya ni bayit talang hanggang di pa nami bubu para kay kayo at pakaring sablang tao ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan ite bilang kapigaganakan ka na. Masyag tayo po yung misteryo ni Kasalpantayan. Inyang ni gaganakan mi o ikpaing kamatayan pamanyibli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakad harapan mo, banso mo yu kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo, hingi kami sanang misulusulog ng ataon at daya ng Kristo, tipuna na kamting metong ng Banal Espiritu. Ganakan mi o ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap yung meto yato, panmigan na pikeng lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo sa sauping kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na keniking parokyami, ketiking Banal la Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad mi, pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang meyango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, pan kaya ng Maria, Birhenin do ni Diyos, San Jose kayong esposo, ting sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kakabanin panahon, kurian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, ang benat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen.
Mausta king Joseph pa, kag panalangin, tiro ng Jesus kay katang. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pat king kasaupan ni kaya ang pakalulu parati kay migabus king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kami talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king alang angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimuri. Malugod tapong pasyag, isasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalakog, king kasalanan ng yato, unuan na rin mayaws, king apunan na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas nga yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapat, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong genlubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipain tulad kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Kompret. Amen. Kompret.
Manalangin tamo. Talakad tamo po. Ginong Jesus, ikaing banal at tinape nimbye, didala na sana, king ligaya, nigya kang pamanyubling mebye, ring taong inatpus mo ka pamlatan in dutong ning krus, uling ika, inginumi, manggaman king alangan. Amen. Sabihan da, Jesus, how do you love us? At mananong nga pakit kaluguran mo kami. Alay, masinabi Kristo, tinasnalaring gamat na, hanggang kanita mi pakuya keng krus. Iting pa maglugod na kay katam, hindi katamong krus sa banal. Yan naman yung panibatan ng kabanalan tamo, kaya katamong tagumpe at kaligtasan. Iba't na po ng kaya katang misa, tintamong prosesyon, muling po buburak kaya tanda di tamong dudurutan, wala mo pelitan di po yung rota tamo, na kaya katang maka-in-charge.
Kaya tayo po itang karelang guide na po. Kita kasi natin ta lugar maburak po kan. So they chose a better or another option para ingatan position ngayon ng Beng. Pasibay po, pasalamat ko karenggang communities mag-sponsor kareng sunod-sunod na misa. Yan tapong Domingo rin kayong Margot, rin kayong San Antonio de Padua. Yan tapong Lunes rin kayong St. Joseph Chapel kayong Clark. Yan tapong Napon, then pong kayong Our Lady of Lourdes Chapel Kendeca. Sinapyan man ni Father Conrad Flores at ni Father Christopher Beltran. Pasalamat ko po kaya kayo nga palakpan tala rin kaya pati rin sponsor tamang ngayon. At ngayon naman kapag masusyanta mo, dahil mismo kayong parokya at mo, ila po rin mag-serve at many mo ng sinuyo. Ang Ginoo manatili kaya kayo nga, at kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Ilagyo ng pampaninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Hindi kayong kasakitan, hindi kayong luwa. Iting maging panalangin nyo, iting maging dalan nyo, hindi akong pamaglugod at tunay. Ing misa midaune. Salamat, King Diyos.